Kuri uyu wa mbere abakora ibikorwa by'ubutabazi mu gihugu cya Maroc barasiganwa n'amasaha bagerageza kurokora abagizweho ingaruka n'umutingito ukomeye wibasiye iki gihugu ni mu ijoro ryo kuwa gatanu. Ibi bikorwa byibanze ku gushakisha ababa baragwiriwe n'amazu hirya no hino mu gihugu mu bice bikikije imisozi miremire ya Atlas. Abasaga 2,100 nibo bamaze kwemezwa ko baguye muri uyu mutingito wari ufite ubukana bwo hejuru watangiriye mu birometero 70 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Marrakesh. Abarenga 2,400 bo nibo bivugwa ko bakomeretse nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu ya Maroc, mu gihe abaturage benshi barokotse baraye ijoro rya gatatu hanze y'inzu zabo zangiritse cyangwa zifatwa nk'izidatekanye. Umuryango w'abibumbye ugereranya ko abagera ku 300 bagizweho ingaruka n'uyu mutingito wari ku gipimo cya 6.8. Twaganiriye n'umuyobozi w'umuryango w'abanyarwanda baba muri iki gihugu Sam Ishyaka, aho twatangiye tumubaza uko byifashe muri rusange kugeza ubu. Kugeza kuri uyu munota mu mujyi ndimo wa Casablanca ndetse n'imijyi igera kuri 15 iherereyemo abanyarwanda, ubu twese abanyarwanda turi amahoro, uretse umujyi wa Marrakesh niwo bari mu mujyi irimo abanyarwanda, niwo mujyi wibasiwe n'umutingito, kuko umutingito wibasiye cyane region ya Marrakesh Safi. Ariko ku banyarwanda bari muri Marrakesh bageze ku 8 bose ni amahoro aho bari, twarabavugishije bose kugeza amagingo nta munyarwanda wahuye n'ikibazo cy'umutingito. Abenshi bari aho ngaho ni abanyeshuri cyangwa n'abari mu mirimo yindi itandukanye. Wadubwira muri makeya abanyarwanda baba muri Maroc ni bantu cyane cyane abiganje? Muri Maroc haba abanyarwanda bageze ku 146 basaga, muri abo 121 ni abanyeshuri, abandi ni abakozi ba ambasade n'imiryango yabo. Aba bakozi dufite hano bagera muri 5. Hanyuma mwebwe nk'ubuyobozi ndetse no mu mikoranire yanyu na ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu cya Maroc, niki mwaba mwizeza abanyarwanda bari aho ngaho, kuko ibi hari ibyo bita aftershock bikomeje hirya no hino, ndetse twagiye tubona abagwiriwe n'inzu. Hari abashobora kuba bari mu mpungenge bitewe n'ibice baherereyemo. Mwebwe niki mwiteguye gukora cyangwa niki mutekereza mufite mu migambi yanyu kugira ngo haramutse hagize abakeneye ubufasha mwahita mugira icyo mubakorera? Kugeza amagingo aya ngaya nk'uko nabibabwiye nta munyarwanda urahura n'ikibazo gikomeye, ariko turimo turakorana na ambasade, turavugana umunota ku wundi, tubaza ndetse n'abanyarwanda muri rusange aho baherereye amakuru yabo, ndetse tunabwira kuba hamwe kugira ngo anytime hagize ugira ikibazo batumenyesha, kuko natwe turimo turabavugisha cyane cyane abaherereye Marrakesh kuko ariho higanje umutingito. Turimo turabakurikirana umunsi ku wundi. Mu gihe rero haba harugize ikibazo twabamaze kubamenyesha batubwira, then tugakora ibikenewe dufatanyije na ambasade ku buryo baba bavuye aho inkangu cyangwa se umutingito wibasiye bakajya ahari umutekano. Muri Gabo, Minisitiri w'Intebe w'Inzibacyuho Raymond Ndong Sima yavuze ko imyaka 2 ari intego yumvikana ku kugarura ubutegetsi bwa gisivile muri icyo gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP, Sima washyizweho na General Brice Oligui Nguema uyoboye leta y'inzibacyuho yashyizweho n'abasirikare bahiritse Ali Bongo Ndimba kuwa 30 Kamena uyu mwaka, asanga ari byiza kwiha intego y'imyaka 2 kugira ngo hategurwe amatora azasubiza ubuyobozi mu maboko y'abasivile, ariko yongeraho ko icyo gihe gishobora kurengaho gato cyangwa kikajya munsi. General Nguema nyuma yo kurahirira kuba perezida w'inzibacyuho yahise yizeza abaturage ko azasubiza ubuyobozi mu maboko y'abasivili binyuze mu matora nyuma y'igihe atigeze atangaza. Naho Korea ya Ruguru n'Uburusiya bemeje amakuru yuko abayobozi b'ibi bihugu byombi Kim Jong-un na Vladimir Putin bagiye guhurira mu Burusiya. Ni mu ruzinduko ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Kremlin
kuri uyu wa mbere byagaragaje ko perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un azagirira mu Burusiya mu minsi ya vuba ku butumire bwa mugenzi we w'Uburusiya Putin. Uru ruzinduko rw'akazi kandi rwatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'igihugu cya Korea ya ruguru KCNA. Ni mu gihe perezida Putin kuri uyu wa mbere yagiriye uruzinduko mu mujyi wa Vladivostok uri mu burasirazuba bw'igihugu cye, aho yitabiriye inama y'urubuga rw'ubukungu mu burasirazuba. Vladivostok ni naho Putin aheruka guhurira na Kim hari muri 2019. Mu masaha ya kare kuri uyu wa mbere, itangazamakuru rya Korea y'Epfo ryatangaje ko perezida Kim Jong-un yaba yerekeje mu Burusiya akoresheje gari ya moshi yihariye, agiye guhura na Putin mu nama ngo igomba kuba kuri uyu wa kabiri. Gusa iri tangazamakuru ryakoresheje abayobozi muri leta batavuzwe abari bo. Abayobozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo na bamwe mu basesenguzi basanga inama hagati y'aba bayobozi bombi izibanda ku bufatanye bwa gisirikare no kuba ibi bihugu byahererekanya intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuvuga ko Korea ya ruguru yabikoze ikosa rikomeye iramutse ihaye Uburusiya intwaro zakoreshwa mu ntambara ya Ukraine, ndetse ibwira abayobozi ba Korea ya ruguru ko icyo gihugu kizishyura ikiguzi.